Manipod ka ni Kabsat Baldo, saan napod no nagantin tay patangatangay drama itangam sakpay na. Hello kani Maxi Frankie dita Germany, Bernabe Magili, kani Federico Benito dita Canada. Kastimanti ko na ni Kabsat Baldo. Dear manang biyanang, ideawan pa anak mi iti asawak, may sat ayan ti imatang ko. Awan sa bali no saan dagiti taraken ko amano. Isuda ti liwliwak, kan pagpalpalabasa kiti oras ko. Rugyak man nga rod, ti agsalaysa. Ay, nagmayat ti aginat aya. Ay. Awan mo ti abay ko ni Baldo. Apo, nagsapa mo ta na bimangon. Ay, bumangon akman langan. Nagtataraki kayo talaga amanok ko. Kaslakay mo lang kanyang ngamoy oh. Baldo! Di ka pala nakaimukmukat nga madda ka manditan nga gap-apros iti manok mo. Ay, hindi ka man nagpukpuk ka dita bakit? Kita man oh. Naglamuyot dagiti tutdot ti manok ko. Nagganas nga aprusan. Hay! Makapasuron ka mo't Baldo! Nay, Sara, bigbigat nga man, pungpungtot ka manin kanila kay mo. Apay, Di nakakadimanan intemplaan iti kape. May saka mo tabakit! Awan ti bibiyang mo! Bakit? Nakaluto ka din iti kananta? Naglutluto ak pa ilang iti masida. Ay, kat agawa ama, tadapay papanak. Apay, sa di naman ayan ti papanam. Inaggumatang iti vitamins kan shampoo dagiti taraken ko amanok. Nag-social mo tindagita amanok mo, ag-shampoo, kan ag-vitamin dapay. Ay, katuwa na, tapno na bangluda. Ay na Baldo, dagita manok mon, ti madigdigos mo. Ngam no sika, ay na, di ka pa'y makadigos. Kakadi mabain, ah? Naganula, sasawom, bakit? Ala, mangantakit din. Naimbag ngagsapam, Sara. Awan tinaimbag itang agsapa, Linda. Ni, apay ka di manan. Nakamisuot ka man nabigbigatan. Ay, mabusbusurak kan nila kay ko, Linda. Anya? Apay manan aya? Akasam, jilatan manok na, ti as-asikaswan na. Imbag pa'y adya tarakan na manok, tamadigos na. Nga misua mismo, di na pa'y masaparte agdigos. Anya? Ay na. Una yan, day di alakay mo. Ay, anda ka mat Baldo barak. Anya ka na iti gagaram. Imayak ang kalando, ta umayak ko dumawat man rin iti babasit na manok mo. Nagitay piyag. Apay, kurangan pa lang titarakan mo amanok. Nagadumat tayo. Basit na nga rudo ng kal, ta napisti na iti daduma. Ay, kasta nga na Bala, umay ka nga raw, tayong ka mangalay jay kulungan ra. Anya man ang dagito nga sangput mo, Baldo. Nagadumot man na nababasit ang manok. Ginawad ko na kita kani Uncle Ando. Ta napiste na kita daduma tarakin ko. Ay na, pangusaram nga ikadagita nagadua taraken mo. Isupay ang mapakpakan. Uray kumamot ano mabali na si daan. Angam iparit mo mat. Bay-bay anak kadilang bakit ko. Dagiti lang matiliw-liwak si kamot. May kayon, tamangan kayon. May isa, dua, talon. Na, ako na ka. Kasla kurang kimanok ko. Ay, bakit? Nakitam ka riti may sa taragan ko amanok? anya ang manok? Ako mo nakita? Kurang matayin. Adna mapukpukaw. Anya? Ala, ay sos, amangan no nagtala mo na. Imposible ah. Ay wano saan, amangan no adda ayop, nagtaktakaw iti taraken mo manok. Anya? Nga ta? Kasta nga tangag pa isaw? Awan, lakay. Iswa di mo damagan kanyak. Tadyak bibiyangan dagita taraken mo. Ay, friend, adda gayam seminar tayo di kumpanya no bikat para kadagiti aga-asawa.
Ikuyog mo anila kay mo no kayat na. Ay, when a friend, no kaya na. Amangan, no di namanan mapanawan, dagitay pat gan na una, yatarakan na. Ay, day tala nga ngagpaiso, friend. Ngam padasam latang awisan barang umanugot mo lang. Ay, when a friend, padasag to. Nakay, ada ka di aramidam no bigat. Awan mahit ba kahit bantayak lang na ito tarakan ko. Tamay, inot damot na may busay. Ah? Gusto aya? Apa ya? Nawisin ka kuma, inta makiseminar. Seminar kanuti, couple. Anyat ipaseminar da ngay. Adula amin na ita. Disturbo lang. Si kanti mapan no magagat ka. Tano siyak, jak masangaw. Ati Carla, di ko ka din nakita na iti babasit ang manok ko. Ado nga minti mapukpukaw. Ay, awam mo nakikita, baldaw. Ang mga muno pinarti ni baka maun. Tadi mo kagura nati kaadat nagaduha tarakin mau baraw. Owan, di nakabaalan nga ramidan ti kasta ante. Oreno kagura na ti kaadat tarakin ko. Di mula mo baldaw. Narigat ti agtaltalay. Nga uray mismo pa'y nga sawam. Amangang kiidino ilala ko na itinalimay. Di mula mo Saan nga maaramid ti asawak na ita, nana? Oh, amom laeng aya. Awanan ti mapagtalkan ita apanawen. Nga uray mismo nga asawam, baldaw. Nagmayat di seminar tayo, friend. Ado tinaadal ko si ka. Wen nga rod friend. Ay, friend, adaman damagag. Anya day ta? Apay, awan pa'y latbalak yung kanila kay maamaadan iti anak. Ay nabayagan na kayat mi, friend. Di kamot maadaanan iti anak. Nagpa-check up kan? Nagpa-check up ak, friend. Kat ko namot ti doktor amayat ka, no. Ay, kasta aya. Apay no, padasam ti mapan agpailot. Amang ano iso ti makatulong kada kayo amaadan iti anak. Ay, wala niya. O sige. Padasag tuman nga rod, friend. Nana Carla, lumabasak pa'y. Ay, dumagas ka pa'y asara. Maganta iti pipinaw. Sige lang, nana. Nabsugak pa'y. Ay, aguray kayo. Apay, kasla adamang mangig ko nga unit ibabasit a manok. Guni-gunim lang mo day ta, Sara. Apay ko mga dababasit a manok dito'y ngay. Ay kun may sa anak nga agtatakaw anya. At da konsensya kwan. Saan ko nga ugalay ti agtakaw? Dinuminggaw makimismisak. Inagsapa kun rinabi ay nga karkararagak. Kanayo nakpayamang ted iti abulaw kadag iti matmatay dito'y lugar tayo. Kay no adda agsulisay siyak ti numero unaw amang mangtay. Ha? Lawat mo't dayjay abaak abakit. Apay ngagpupudot kasi mangput bakit? Masurunak lakay iti kaaruba ta abaak abakit. Apay ka di manan? Birbiro kaklaeng mo, di mangmangig ko nga unit ti manok iti balay na. Nagadukit din ngayong bagbaga na. Kasta? Ala, babayamon. Ugali ng sanda di abaak abakit ti kasta. Ay, na yun, aya. Nay, anyat kat katawan niya na Carla. Kan agsasao kay ngagmaymay sa. Adan samot bagbagtit yawn. Hay, awan ti bibiyang mo, nga uray agkat katawa, ken agsasao ak ngagmaymay sa, wan balgaw. Hindi bakit mo ati adda bagbagtit na. Mabagbagtit samot ngagpayson na tabaak. Ala, friend. Ape amang mangan kay ti mangga bigbigat. Ay, sungaron mo ti kayat kung akanon, friend. Iso lang amin ti sumrek mo tataraon dito ingiwat ko. Ala?
Aginaw ka ka din, friend? Ah? Ay, jak man na mo, friend. Ay no, po nagsaya at kuman ngay no aginaw ako ngagpaiso. Apay bakit? Madmadi ka di tirik na? Bigat nga bakbakwar ka. Ay, maululawak nga rod lakay. Rurusukan na ka talaga. Anya? At tinasaya at pakita kay ti doktor. Kuyugan kan bakit? Baldo lakay. Napinta sa damag. Amom ka di, masikuga kun. Wanya rod bakit? Ay na, siya kung ti kararagsakan nga asawa ita. Adan ton anak ta bakit? Wen lakay. Bakit? Nakaluto ka ka din? Nakaida ka pa lang mo. Bumangon kan at agluto kan. Masad-saduta ka bumangon lakay. Si kapay man at agluto. Nalangarot No. Anya ka di ti kayat mo asidain. Kayat ko kumati agigop iti sabaw ti karnit manok. Kun di tapingar di manok mo. Akanayon mo nga aprusan. Ha? Nagdakol nga min di tapingar na. Kas na nagimas. Ngal-ngalon. Pagin inawak samot di manok mo. Anya? Saan kumamot na? Bakit? Nagado mabalin mo paginawan. Pwera mo tayo jayan Isumot nga rod di kayat ko asidaan lakay. Ay na. Pangasim bakit? Nandiyan lang matiliwliwak ngayon aldaw. Di mo kumamot pagintirisanan pangaasim. Ay, apayakas na tila nga mas mungad baldaw. Ang kalandaw, apay, kas di ka diya talaga ti aginaw? Apay aginaw ka din, bakit mau? Nga rin ang kal. Anya nga di ramidag. Pagin inawan lang amin di alagak amanok. Ay ketugali na, baraw. Kasta talaga ti aginaw. Kasta mo't lang na antem, hindi aginaw. Iso atin asayaat. Aramidam, itid mo amin, nakidawan ni bakit mau. Apay nga yung kal. Diyak ka bala na partin di patpatgak unay amanok ko. Ay, narigat ti mang papa ay iti aginaw baraw. Taamangan numaalisan. Anya? Apay, kayat mau ang maalisan di asawa? Ay, saan angkel? Laman langan. Oray, nadagsan tirik na amang parte iti kapipintasan. Kan patpatgak unay amanok ko. Aramidag para iti agbalin nga anak ko. Ay, wala baraw. Sa nabalay, ikan kan rumanan iti adaw at tarak ng amanaw. Apay lakay. Asino di kinasasaom di takulungan ti manok? Ito'y tarakan ko bakit? Tara, masentensyaan ang tibiyag na. Kurt, anyat sangitam nga eh. Awan, bakit? Masyanak lang kami dito'y tarakan ko. Awan ton tiap aprosak kami nigat. Sapay na ito iti kapintasan na manok ko. Sapay, hindi naman pa rin namang pili ka iti sabalya pag ginawang bakit. Nagadumat ti mabalin mo pagpilyan ka na iti tarakan ko. Basta saan ko maaday tawi. Dayta nga ron ti kayat ko. Kaano nga yan si Daon ta dayta? Inton bingatan bakit. Ta ipapas ko pa nga aprosan ita. Ay na, friend. Narigat gayam ti aginaw si ka. Katuan mat. Komporme la ditan amakmakan ti mapampanunot mo akanan. Ay, win nga rod friend. Makapasadot pa eh. Nagrigat ti bumangon. Diyak kay kitin mailutuan nila kay kun Imbaglangan tanagagat nila kay mo. Ay, win. Win ngagpaiso, friend. Anya ngay bakit? Parce kaon si ingungutak at tarakan ka. Kwa lakay. Nagbaliw ti kayat ko asidaon. Ha? Pagpwesto bakit? Win lakay. Ay, thank you. Naimbaglangan, nagbalik ti panunot mo. Naisalbar di patgak ang manok ko. Okay. Anya nga ron, ti kayat mo asidaan. Kayat ko di
apato ataraken mo lakay. Ngem tay masikog apato ti kayat ko wan. Anya, pangalak nga iti masikog apataw. No kawitan di tarakin ko, bakit? Lakay, intan sa agpa-ultrasound. Tapno maamuan ta no anya ti gender ti anak ta. Wala bakit? Mabit lang nga ta agrobatak. Inakagdigos. Sige. Nakpay lang nga agid daa. Iribridop ko biit. Riingan nak to no makapagsukat kan. Lalaki ka no tinatak talakay. Wala nga rin bakit? Nagmayatan no kasta. Sigurado nga umalakan niya kiti kinataer ti anak ta. Ay nawenlatan alakay. Ay katanya ngay ti panagan ta iti anak ta. Taraok, bakit? Tapno, kaslamat lang manok nga taraok. Pati to'y putot mo, aramidom mo tinakasla manok, lakay. Wala, mayat ti kastanagan na bakit? Ay, madi nagalas. Diyak kaya ti kastanagan na. Ay, kano kaya mo? Birngasam tulangan mabalbalin pa Ngem no tay pudno anagan na diyak kaya ti kasta. No kayat mo, di English ta tipod no anagan na, tapno saan na madlaw. Crow, tinagan na amay surat iti birth certificate na. Sa tabir nga san iti taraok. Kayat mo? Ay, saan? Adan nakasagana ngay panagan ko iti anak ta. Siyak, timang ted iti pudno anagan na. Tasikan tumat timang birngas ken kwa na. Adamang mangag ko nga unit ti manok ni ka balay da na nakarla. Awan mo tarakan na manok ti amok. Agore ka man ta inaksiripan iti likod ti balay da. Ay, saan kayo at tumagari ang manok? Tabakan umangag na kayo manon ti among yaw. Dito ba nga? Why? Na nakarla? Ha? Anyat masapol mo, Baldo? Mabigbig ko na kita manok Ay, kwa. Dagita tayo mapukpukaw ang manok ko. Isulakit gina kita. Takwinin tasak amin ang manok ko. Dagita ti pagilasina kanakwada. Oo. Di mo pa inikat ang itin kwintas ko kanakwada, nana. Kwa. Ay, pasensya kan, baraw. Talaga asaan anasaya at ti aramid mo, nana Carla. Agtatakaw ka. Ay, kwa ngamen. Kastoy nay. Iso naramid ko ti kasjay. Ta, mabusurak ngamen. Kadagiti tarakin mo. Sumanursur da mo ngamen. Kan tila pagrugrogitan kan pagapapunan da. Uray pa'y. Nasaysayat ko manimbagayo kanyak. Tapno inkulong ka amin ida. Sana kasta atakawin niyo mo iti tarakin ko. Pasensya kan Balduan. Jakon ulitin day jay. Ay nakasagana ak mangisublay kadagiti taraken mo at tinakaw kaw. Talaga di yun ulitin. Tano aramidin yun tupay. Idarom kayon. Nakasapulang ngay kadagiti manok mo, lakay. Daman ayan da na nakarla akaro ba? Isumot gayam tinangala kadagiti taraken ko. Pinarti na paikit din atin at duma. Kunak to paikat. Idi pay laeng atapukon nga adda ti ilimlimod day jay abaak abaket. Ay, nagalasa talaga ti ugali na. Ay na, talaga nga'y malakanyak to'y anak tabakag. Nagtaer si ka. Malalawanan. Malay, paidam nga rodon ni taraok nga anak ta. Tain ka asikasuan ti bil tayo dito ospital. Tapno makarwar kami mutan. Huwan, bakit? Taraok anak. Agida ka palang wahin. Taada si kasuan ni daddy. Di makulan na ito'y tarakan ko at tinakaw idi ni Nana Carla. Ison ti parche kapag tanggadam. Ay, mayat ang arod lakay. Ad-adwam ti sabaw na, tapno adu ti maigup ko. Ay, kituwa na bakit? Tapno adu mo ti gatasan ni Taraok nga anak ta. Baldo lakay, agi papudot ka man iti pagdigos ni Taraok nga anak ta. Huwan, bakit? Igidan ko mo't lang ipapudot ti pagdigos na iti manok at tarakan ka. Naa,
Tapat ti manok. Ipatpudrutan pa iti pagdigos da. Wen tapno saan damot ang malamin. Angam di ka matanagan. Taun-unaan kailat nga si kaswen iti anak ta. Da kayo ti priority. May kadwalangan ng iti taraken ko. Saan nakas iti at ilatan taraken ko ti ayan ti atensyon ko. Sa balitan. Tadan bunga ti ayan ayat ta bakit. Patpatken kayo iti anak ta. Patpat ganda kamit, Baldo. Kitagyaman na kiti Diyos. Tanakatumpungak iti nasingpit nga asawa. Inpamaysak nga roden ti matang ko kadagiti agina. Kadno dalangan free time ko, iso ti panangasikaso kadagiti taraken ko. Naglabas pa iti tawan, nanayunan tanak mi kat adan upat abu nga mi iti asawa. Daytaman nga rod ti kapadas akajak tupulos malipatan. Ti kabsa tunugayim mo, Baldo. Alaga gayam, di tanti nagpatinggaan day tapakasaritaan ti may sakabsat, dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring. Eli Palacio. And your nose para iti drama ti gayam yon, Jenna Almoite. Agyaman kami, Diyos tagngina kada tayo amin.